eza visate le quoi yo moni na ko na connaissance na vite na donc comme vraiment bali ata relation na yo ata bo eti boni bo ko faire donc bi mo na eza visate na la poto na bo na te soir na ko somba TV na ko somba TV ko sakana de fois l'homme comme ça ko lo bakane trop na solo ko lo bakane trop oh yo za ba ko c'est belle yo ba yo ka yo connaissance ba ko ça ba to yo te moi ça na moi sinanga parce que ça moi sinanga te ata na vie ko nzo ko pesa nga mbote ko ata moi sinanga to oui et that's one thing na ba ki da mo ba lo nekina ko ngo za ka bongo so mele ba ko te ba ki lo so ko jeter et ande lo so pour mo ba le boto la ka et ande na yo o zo ande ba bo lo ba ba lo futa de ke ndo ko zo avant tout futa ke ndo ko zo et ça nga tout et ça nga tout yo mo ni lo no ba te la mo lo no ba te la mo ki ba ko yo zo ba ko yo zo na yebi ndenge na yo na yo zo Zua ke zwa yango na kusomba opaba ke zwa yango ke na kusomba Ozaga mama nani le fona ngamo ko bola bola osole mami zua bola osole mami zua non olite bona so finalement ngako kala na yo voilà tout na za kala yo dombe na ndao kuna ça c'est un problème ça c'est un problème et là ça là c'est un problème oyeba kati na bomba so bomba ko lo ba c'est un problème la rentrée